Difu Baptist Church apai song kang pai Japan Assam HAD Minister Sumrong Hang Pen long ikisom. Arta kido Karbi SRP Rongalu Old Age Home along Lidam Rock. Kardom Prime Time Birta Handang Nilisar Imtiso non Birtang Ton Penar Juitha. Assam Darshan Scheme Lapen MLA LED Scheme Pen Difu Baptist Church apai song kang pai asai claim Japan Assam HAD Mines and Minerals Minister Sumrong Hangar Deng Pen long ikisom. Difu Baptist Church along Kenang Sot Ason Assam Sarkar Pen Kerap Kelong Japan Lumbajong MLA Mate HAD Mines and Minerals Minister Sumrong Hangapan Kapachini Dunateng Preni Paing Koira Ketomani Ninkan Suri Hira in Koila Pen in Koira Sia Ninkana Baha Assam Darshan Scheme Pen Sika Lak Cap Lapen MLD Scheme Pen Sika Lak Nar Cap Pangrumpet Pen Sika Lak Krim Nar Cap Atangka Panong PC Difu Baptist Church apai song kang pai kapitang pamiji Japan Assam HAD Mines and Minerals Minister Sumrong Hang Lapen Lumbajong Constituency MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron MAC Richard Tokbi Director AMDC Limited Bijoy Pangcho DBC Senior Pastor Dr. Solomon Rongpi DBC Pastor Hilson Signar Lapen Mondoli Kejatum Alang Lilong Sirap Chitudunsi Pai Song Kang Pai Kapathir Thip Japan Long E Ke Samajai Make Mesen Pen Pachun Pon Difu Baptist Church Long E Ke Sam so asayang ding poniglo ini pancing poniglo long E Sam poniglo Assam Darshan ice cream pensi that Lapen 10 lakhs Lapen MLA LED fund Difu local MLA LED fund mang 8 lakhs mang so ice cream nili das ding poniglo ini along E Sam iglo kasi dak nilitum korti nyod bahini itum dak som dak asayang ding ponang gitu nilipan nang pui kasi lebang sorting dan si nili Om hek pusita, nama Jersovet pusita, jadi dah lebang suasa yang tinggi porno. Ini pen, edit. Karbi Anglong Pen Nagaland na hoyalom kiarni vang nang keklang asonsi. Karbi Anglong Pen Nagaland na duya hoyalong ta, Nagaland na sor nang kepet nonanta intonte lang. Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram longhang mailong kaning jever Karbi Anglong along li chujeng budgeta kaprex tera tumapan pitek tepulo. Alang lilam kaning jia tengpen non malam ahoy along hur ke chodura hur jongsi pangsam dun thekthi purudang te mentulo ke klem dun ji pusi cherok to atata tumpen ningje ar Karbi Anglong oro mati agency ami dian ho bla mi jato lo ar Karbi Anglong oro mati agency ami dian ho bla mi jato lo alang li CM sida kit chak tikang lo la pen alang li nel to phan putulang jong sila chiklui jong sit ne tum hanang pitang the plote nel tum nang tum brara phan chi chak tikang lo Karbi Anglong Pen Nagaland aduya hoy alam ki non het non jong alam kalilu sitami piniar nianta Karbi Anglong Autonomous Council atumpen kang samdun rike manghumi mi binonglo Karbi Anglong jitu Autonomous Council ase tateo naga type to recognize hoy aru naga jitu apnalokor ase government ba jitu ase tato Karbi type to recognize hoy তো আপনি খান ইয়াতে বহি আমার মাটিত বহি আমার পাট্টা লোৱাটো আমাৰ একো আপত্তি নাই আপনি কোন য'তে হ'লে হ'ব কিন্তু মেইন কথা হ'ল যেতিয়া এইটো যিটো ডিসপিউটেড এৰিয়া হৈ আছে এটা বৰ্ডাৰ কিন্তু এক্সেক্টলি আমিও নাজানো ইহঁতৰ মতে বৰ্ডাৰটো হ'ল এই যে তাতটো গৈছে সেইটো ঠিক আছে ইহঁতৰ মতে তো মোৰতো ইমান এটা হেই নাই মই পুলিচৰ মানুহ ইয়াতে ফৰেষ্টৰ মানুহ এইটো জানিব তো যিহেতু এটা ডিসপিউটেড বস্তু হয় Chokihola Marjong Klabasa Hemalong Koilamati Chokihola Panjan Lapen Duar Bagoria Long Long Clear Committee Tum Pen Chepengsi Paroi Si Societum Nonjong Mike Pedopona Bertanangli Chokihola Microfinance Committee MIP Ka Krung Tarupi Lapen Chunbang PJ Sing TP Tumpen Japonsi Karbi Anglong along Microfinance Arohon Lapen HDFC along Loan Ki Enani Marlia Tum An Kachoram Atangka Tinang Nilopu Sipini Mike Padopon along Chethan Chibum Padopon Kedam Tangarni Tangka choram dun pen interest atu bomlo sita kiduk det arara tumaphan tangka kachituar ni kelia hut tangka kirung dam atum ke ther pen si ke hangdam laswajok hem penan suang bong kacharwo nang chainong chelong la hem along biri bithung kowe bi wo longhong la pen bike anta chejor nang koklo puta mai phi pen phan pachini
nili dak marjong club long kewang nangko katheke la hello pima nili tum da nili doar ba guri asar pima nili tum microfinance long nili tum dun ke chorampian nili tum ki chorama ko ke joy ke son se chethe long los tami non ki tu na ya por bang nili tum ke sung lo koklo la si money bank ke finance ko chbo money bank ke kachi pathi lo la money bank ke finance ko chi tirok la son se tami do koklo nili tum ame gang den la son ta do ko joy ni bank si nili tum la bang so lun ki tu ji apha nili tum ki sung pana jok la si ki the ki ding nom hanta nili tum tuning ri lo la si alang li tum tami nang rapu si thelo la si nang na puan ve nang chak chot kali ni litum phanang rap vek nang yip si ni litum ka la Karbi Anglong amuhila pen antes teme ni litum chuni ri par pe lasi laso putha Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong hin pen prapjin pen nang rap vek nang ji la pen chun chetit chesong ton te puta mai phial a pen lam the pachini mai kapa jurhut microfinance go back arohon go back la pen FDFC go back pu hangtaram pen si mai pajut pon Malom support upon Birta Mungton Ponesina. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Dihinamo phit puthor birta long mangthulo kedam tang pre niphai kret trok ajo porphai kre simalom kuthiatoli police station atum arta kedo Karbi asar piaphan toware bengalong long si rangalu old age home along Kithondam pusi house mother cyclem bang kunti rong pipi lamrehing pen birtanang pale sarpia bang anu kang thongajok kang kianta chethagdun thekte sitame aminari pen tokbor ibor apen kadai teron pi pusi chini longlo lapen ahem laki kosom langso pusi chini long chotlo pusi pachini piniar ni anta alang liphan angkaching thum bang abelang lasi ahem asorotum angkaching thum damji aphan ta Rangalu old age home ke claim atum pen pachini kahumri dam nang jiadim lake old age home Rangalu PO Rumarpur district Nagaon P number 782427 lapen mobile number 9101228892 along kahumri dam jia phansi alang litum pachini Aningkan bang ason thak si pining le thot tami owe ki mie tum phan kapathu hin an sose kapa prang pon thek jia phan amri chinthong sports union lapen clear up club atum pen cherap si suai model pathu klamalong football kachepate kapang cheng pona birta nonjong pherangki pi ateni pen bertarang pale Amri Chinthong Sports Union amai football stand lapen konchunbang Dimsoning Tietum Henlo Lasso football tournament along Assam Police OC Borsing Terang Gideon Teron Dr. Habi Teron lapen Rajendra Be Amri Pinpo Asong a konchunbang bang Plietum Pensi sponsor dun Labangso kapathu kang pualong alohia man peng pen kachetong dun lake Sister Superior Selina Maslai Don Bosco Auxiliary Umswai Harlinson Ronghi Karbi Honghari Youth Association amai phu Romeo Maslai Kreda Bharati Advisor WKA Sargari Gangbura lapen rong saratum pen danglok aliracham pidunsi ahir jumi pidunlo Labangso kechengsi kapathu pon aterang atum lake Monjirso FC lapen umpanai United FC atumang bongsi pathu pon lo pusi birtare dunlo Pinia birta kala pon second tonik lo tomi thakmi kurbang thu